Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyadil ridwa illahi ta'ala ridwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Bil Hasan Al-Yashadi. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Niyas bin Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Da bin Yahya. Atallahu merafi siyah wafiyah. Wa li jami' masyayikh darat tauhid rasanya. Wa li jami' muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Min masyariqil ardi ila magharibiha. Barriya bahriya khususan aba'ana wa ummatina. Wa ajdadana wa jaddatina. Wa ustadana wa syekhana. Wa masyayikhina wa liman ista'ana bisabih. Wa rakhussu khususan sayyid dari kitab An-Nas wa Udiniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bihi bi'ulumih wa maddana bi asrarih wa adalina min barakati fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waradalan tumaqqa aidan halim alai apa allau kanat apa stune kelakuan apa an stune kelakuan lau kana lamun ana apa as-samatu bira-bira langit as-sama'u kang pitu wal ardu nalan bira-bira bumi as-sama'u kang pitu wa ma lan perkara fi kang ing dalem as-samawat wal ard fi kifatin iku ing dalem jumpring wala ilaha illallah lan ana apa la ilaha illallah fi kafatin iku ing dalem jumpring la rajahat mangka yang ngungkuli bihin lawan as-samawat wal ardun apa la ilaha illallah wa ma udaya hadis warasa kang tumeka apa mah fi fadli adzil kalimat ing dalam nerangake utamane iki kalimat kasirin kang akeh syahirin kang kuncara wal qasdu daya sejane al isyaratu iku awa isyarah dunal istiqsai orang kak ngatut-ngatutaken wa filan cukup fi ma'rifati fadli ing dalam ngawurwi utamane kalimat la ilaha illallah annal kalimatu annaha apa stune la ilaha illallah al kalimatu iku kalimat allati yadkhulu kang manjing apa yadkhulu kang manjing biha sebab kelawan kalimat la ilaha illallah sapa al insanu manungsa fil islam ing dalam Islam wa man nasaba khutima kang den akhiri sapa lahu kedue man indal mauti ing dalem nalikane mati biha lawan la ilaha illallah faza mangka merkoleh sapa man bisa dadi kelawan kabegjan al abadiyati kang selawase allati la syaqa wa kang ora ana cilaka maujud ba'da ing dalem sakwuse saate. Jadi iki saya menerangkan tentang fadilah kalimat la ilaha illallah, keutamaane kalimat la ilaha illallah. Warada aidan allau kanatis samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wa ma fihinna fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin la rajahat bihinna la ilaha illallah. Telah datang juga penjelasan bahasanya ketika tujuh langit, tujuh lapisan bumi beserta isinya iku ketika mana digabungkan dibandingkan dengan ucapan kalimat la ilaha illallah iku la rajahat bihinna la ilaha illallah, maka
ucapan kalimat la ilaha illallah itu lebih unggul berkali-kali lipat, lebih unggul berkali-kali lipat, lebih utama berkali-kali lipat daripada langit bumi 7 lapisan beserta isinya. Jadi banget utamanya kalimat la ilaha illallah. Wa ma warada fi fadli hadhil kalimah katsirun syahirun. Adapun hadis ada juga yang menjelaskan tentang fadilah kalimat la ilaha illallah. Banyak sekali penjelasannya. Dan itu pun juga banyak yang tahu. Wal qasdu al isyaratu dunal istiqsa'i. Yang dimaksud pada pembahasan ini yaitu memberitahu kanggo awak dhewe ora kok dikatut-katutno pembahasan iki kok kuwi dikatut-katutno ora ngono, tapi supaya awak dhewe mengetahui apa aja keutamaannya kalimat la ilaha illallah. Sebegitu utama kalimat la ilaha illallah. Wa yakfi fi ma'rifati fadliha annaha al kalimatu allati yadkhulu bihan nas fil Islam. Dan cukup sekali awak dhewe kudune mengetahui kalimat la ilaha illallah. Aja sampai orang mengetahui. Mergo bahasanya al kalimatu allati yadkhulu biha al insanu fil Islam. Mergo kalimat la ilaha illallah iku suatu kalimat yang menjadikan seseorang iku masuk agama Islam. Contoh, ana wong kafir sejak lahir. Terus dia ingin masuk Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hatinya juga bersaksi bahasanya tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Gusti Allah. Lah, seketika itu orang tersebut masuk Islam. Jadi kalimat la ilaha illallah itu menjadikan orang tersebut dari status kafir menjadi status agama Islam. Terus kemudian wa man khutima lahu indal mauti biha faza bis sa'adati al abadiyati allati la syaqawata ba'daha. Terus kemudian seseorang yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah faza bis sa'adah, maka orang tersebut akan memperoleh keuntungan bejo wong mau selamat saking laknate Gusti Allah engkang lawas. Jadi ya bejo selawase yang mana orang tersebut tidak akan celaka insyaallah. Merga orang tersebut telah bersaksi manane iku kaya sing diterangno dening Kanjeng Nabi nek sing sapane wong terkembangane kurang luwih sing sapane wong kok akhir hayate mengucapkan la ilaha illallah maka ia akan masuk surga. Insyaallah ngoten niku. Jadi keutamaane kalimat la ilaha illallah iku gede banget. Jika salah isinya iku mau ketika seseorang sakaratul maut dan akhir hayatnya ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka bisa dikatakan insyaallah orang tersebut akan selamat selawase ora ana cilakane. Allahumma ya karim nas'aluka an tuhyiyana wa tumitana wa tab'atsana ala qauli la ilaha illallah mukhlisina wa walidina wa ahbabana wal muslimina amin. Terus selanjutnya wa qala alaihi salatu wassalam fi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Man qalaha asyara marratin kaman
a'taqa arba'ata anfusin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.